Reka twongere kubifuriza kugubwa neza n'amakuru y'imikino tugiye kurebera hamwe agezweho hano mu Rwanda. Ni byinshi biriho kugenda bitangazwa hano mu Rwanda mu biganiro by'imikino bigiye bitandukanye, ariko kuri KG Pro TV tubazaniye ukuri kw'amakuru ariho kugenda avugwa hano iwacu mu Rwanda. N'umukino wabaye mu mpera z'icyumweru gisize, abenshi barahakomerekeye, ariko umukino uza kurangira ari ubusa ku busa. Ese nayo makuru agezweho mu ma ekipe yombi, by'umwihariko muri ekipe ya APR Football Club turaje tubabwira ngo bimeze bite. Ariko Minisiteri ya Siporo yagize ngutya yihanganisha abatakarije amaraso yabo cyangwa se abakomerekeye muri uyu muvundo wabaye mu kwinjira kuri stade Amahoro. Tuze kuba twasomera ubu butumwa bwa Minisiteri ya Siporo, tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite. Reka amakuru yacu y'imikino tuze kuba tangira ko tubibutsa gukanda subscribe kugira ngo ukomeze mubane natwe umunsi ku wundi. Hari ku munsi wo kwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo stade Amahoro yatangiye kuvugururwa mu ntangiriro za 2022, yakiniwemo imikino ibiri wa Academy ya Bayern Munich ndetse n'umukino wahuje ekipe ya APR Football Club ndetse na Rayon Sport mu rwego rwo kwigaragaza mbere y'uko tariki ya 4 Nyakanga 2024 ifungurwa ngo ibe yafungurwa ku mugaragaro. Rero yakuwe ku 2023 yakiraga ubwo itari yakavuguruwe, ngo bikaba yakira ibihumbi 45 n'abantu 700 bicaye neza. Rero uyu mukino wari wahuruje niyo kugira ngo batazabarirwa ibyabereye muri stade Amahoro ku mukino wa mbere wayikiniwemo. Gusa rero ntabwo kwinjira byari byoroshye cyane, kuko kwikubitiro rumwe mu rugi cyangwa se gate, urugi rwinjira abafana baruciye hakiri kare cyane bashaka kwinjira kuri uyu mukino. Kubera rero umuvundo wari uhari ndetse n'abashinzwe umutekano bashaka ko ibintu bigenda neza, urugi rwinjira stade Amahoro rwegereye Kigali Arena bararuciye. Ibi kandi nk'uko bigaragara ku mashusho, bamwe baciye muri humye inzego z'umutekano barurira barenga uruzitiro. Icyatunguye benshi nuko harimo n'igitsina gore. Ikindi umuntu atarenza ingohe nuko hari abaje banaguze amatika, ariko kubera umuvundo n'akavuyo byari bihari bagahitamo kwisubirira mu rugo batarebye umukino. Ibi ariko ntibyabujije abo byageze ku munsi wa nyuma amatike yashize kuyashaka bakayagura abahenze, ariko bakinjira muri stade aho ubusanzwe etike yari ibihumbi 10 ndetse n'igihumbi, ariko ku munsi w'umukino yari yikubye. Hari abahisemo kugurisha amatike yabo aho itike y'igihumbi yaguraga 5 kugeza ku bihumbi 10. Iyi bihumbi 10 yari yazamutse ibihumbi 20 ndetse na 30. Rero uyu muvundo abantu bashaka kwinjira watumye bamwe babura inkweto zabo, binjira nta rukweto na rumwe bambaye, ariko bakaza kuba binjira muri stade Amahoro yatangariwe n'amahanga yari yabazinduye. Rero ubundi mu muco nyarwanda iyo babonye umuntu wambaye urukweto rumwe bavuga ko agiye gucirira imbwa, abandi niko binjiye bameze. Nyuma y'uyu mukino rero hagaragaye amafoto y'inkweto nyinshi nyine yakusanyijwe, amafoto y'inkweto nyinshi zakusanyijwe zatawe na ba nyirazo ubwo bageragezaga kwinjira. Rero ngo hari n'abaje kubigiriramo ikibazo gikomeye cyane barakomereka bajyanwa kwa muganga. Minisiteri ya Siporo rero ivuga ko umwe ari we usigaye mu bitaro. Mu itangazo rero yashyize hanze yashimiye abitabiriye uyu mukino wahuje APR ndetse na Rayon Sport banganya ubusa ku busa, wari wiswe ihuriro mu mahoro.
aho yakomeje igira iti ubwo ni Minisiteri ya Siporo, turashimira inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubutabazi zafashije abaje kuri stade bose, abagize ibibazo bose barafashijwe na bake bagiye kwa muganga baratashye, umwe niwe abaganga bakiri kwitaho. Yasoje yisegura ku bitaragenze neza, ishimangira ko hafashwe ingamba zo kubikosora ku buryo bitazasubira ubutaha. Ni umukino wari ukomeye cyane, wari wahuruje imihanda yose, baje kwirebera uko stade Amahoro imeze. Ubwo nibwo butumwa bwa Minisiteri ya Siporo, yagize gutya yisegura nyine ku bagihuriye n'ibibazo kuri stade Amahoro, aho bamwe bagiye bakomereka mu buryo bikomeye cyane. Birumvikana umuntu wakomeretse aba ava n'amaraso. Ni byinshi cyane biriho kugenda bitangazwa. Reka duhite dukubitira muri ekipe ya APR Football Club. Hari umwana witwa Mangwende, benshi bakomeje kugenda bagereranya na Imanishimwe Emmanuel. Mangwende ni umwana uko wakinaga mu Ntare, nahoze mbikora mu nkuru ya kare, kuko abantu benshi baramugereranya na Imanishimwe Emmanuel Mangwende, kuko mu myitozo ya ekipe ya APR Football Club hari ya Ishyorongi yari yaciye ibintu rwose. Nahoze mbivuga mbona bamwe bagiye banyifatira ku gahanga ati uriho uravuga Mangwende tuzi cyangwa ni Mangwende wo mu Ntare. Yego nibyo wabyumvise neza, Mangwende twavugaga ni Mangwende wo mu Ntare, bagereranya nyine na Imanishimwe Emmanuel Mangwende usanzwe uzwi ari Kizigenza. Uyu mukinnyi rero biravugwa ko nta gihindutse, ekipe ya APR Football Club ishobora kumuhereza amahirwe ikaba yamusinyisha akaba yakinira iyi ekipe muri sezita. Nubwo hariho benshi nagiye numva bavuga ngo bisa nibigoye muri iyi ekipe, rero nta mukinnyi n'umwe n'uyu w'umunyamahanga uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho benshi bamaze kugenda bajya mu biruhuko hariya iwabo nyine muri kavukire, nka Victor Mboma Chukwemeka rutahizamu w'iyi ekipe wasoje shampiyona afite ibitego 15 ari mu kiruhuko rwose, n'abandi benshi. Rero biravuga ko iyi ekipe igiye kujya ku isoko. Hari umutoza uravuga witwa Darkonovic, umunyaserbia, n'ushobora kuza gutoza iyi ekipe ya APR Football Club afatanyije na Thierry Hitimana. Ni byinshi cyane byakomeje kugenda bitangazwa muri ekipe ya APR Football Club. Ngirashaka byanze bikunze hafi igomba kugera mu mikino ya CAF Champions League, ni mu matsinda hafi hashoboka, ni mu matsinda ngo ishaka kugera. Hari ikindi kintu ishaka kumva uretse amatsinda ya CAF Champions League. Rero baje kureba basanga nta kindi kigomba kubibafashamo ari ukuba bafite staff ikomeye, ifite umutoza mwiza, ndetse bafite n'abakinnyi beza. Muri ekipe ya APR Football Club ngo utarayihangitse igitangira gukinisha abanyamahanga ngo ntiyayihangika. Ubwo bisa n'ibyamaze kugenda bihinduka muri ekipe ya APR Football Club. Ni byinshi cyane biriho kugenda bitangazwa muri iyi ekipe. Chairman wa ekipe ya APR Football Club, umunyamupira awumazemo igihe rwose, rero kuri iyi nshuro arashaka gutungura abakunzi ba ekipe ya APR Football Club, akabereka ko byose bishoboka, ko nta kidashoboka. Iyi ekipe nayo ikaba yagira kure mu mikino nyafurika, kandi bisa n'ibishoboka kuko kubigeraho basanze ari nta kindi cyabibafashamo, ni ukugira abakinnyi bashoboye guhangana ku rwego mpuzamahanga batari abo bari basanganwe, bityo bikazabafasha kwitwara neza mu mikino nyafurika nyine ya CAF Champions League, bakazahagararira u Rwanda neza ku ruhando rwa Afurika. Kandi barabizi neza ko kugera mu matsinda hari amafaranga bahabwa, bityo nabo bikaba byabafasha mu kuzamura payroll ndetse no gukora byinshi muri mbere uko faze rero turitangira ko baramutse bageze mu matsinda bagahabwa zira miliyoni hafi 600, baguramo umukinnyi uhenze wa miliyoni 300, birumvikana, ndetse bakabona n'ayazamuhemba. Gutyo rwose niko biba bimeze, imibare aba ari myinshi. Ekipe ya APR Football Club nubwo ngo ari ekipe bifite amafaranga, ariko nayo harayo itarengerezwa. Nko muri uyu mwaka ekipe ya APR Football Club ntabwo hawe ibifaranga byinshi byo gukora recruitment, niyo makuru aturuka hariya rwose Ishyorongi. Urwego ruyireberera ntabwo kwigeze urihereza amafaranga menshi yo kugura recruitment, harayo yo gukora za recruitment, harayo batabarengereje. Bivugwa ko uyu mwaka bahawe amafaranga makeya bigendanye n'ibyo bifuza. So ni gutyo bimeze rero, nabo bagomba gupunguza kidogo bagashyiramo management, kundi ibintu bikarushaho kugenda neza. So mukomeze mugira ibihe byiza, turabashimiye cyane. Astra Vista.